Board ni kiphilwi servey ni report ni raida no rwgwi Gujarat o kwbangma board mani haino hai haphang swnamnai BJP bodol. Report ni raida no rwgwi Gujarat ni Bidhan Sabha ni 182 seat ni bisingo 125 ni simi 130 seat mani manu BJP. 1995 bisini tabuk sugjora Gujarat ni thengrang haparo power tongkha BJP bodol. 2017 bisini chongmari wo Congress bodol nori horka. Phiaba tabuk bor ni seat ni mariwo taisa tolawak lai manu thengrang hapar ni sinai nungnai ra wansuka BJP ni obo hai result ni karon angka Aam Aadmi Party board ni survey report ni raida no nai Aam Aadmi Party ro besi seat mangla khani wansuk laikya kwbangma report ni raida no rwgwi borok single number ni seat mani manu ni wansugo phiaba borok ni bagai no kebengnai vote baglaijaka Congress ni thayo kwbangma borok rok Kejriwal ni option hwnei wansuka abono Gujarat ni BJP ni seat bangmani karon. Bureau report Kokkorang.